बरम गोनां मन्त्रि बख्रक खुलुमका आंनि मुं दिपेश साइबाल आं केन्द्रीय बिद्यालय भोपालनि रेमचिओ परिनाय ताबुंनि चेराय रक थुं एरें ताई इंस्टाग्राम रक ताबुंनि चिकनसा कक्से अंसिओ अबतुई जराओ बाहायके परिनाय ताई बाहायके पराओ खावारनाय बरम गोनां मन्त्रि बख्रक अ बेचेओ निनि लाम किछा फुनुक मुं चेंगदि हामबाय दिपेश बरम गोनां मन्त्रि बख्रक आदिताब गुप्तानि सोंमुं इंडिया टीवी बाय साइजाखा आदिताब सोंबाय अनलाइन तुई गोरोंजाक आदिताब निनि सोंमुंनो सोंदि आंनि मुं आदिताब मेरा नाम गुप्ता आदिताब आं गुप्ता है। मैं रेमचिओ 10th परिओ क्लास में पढ़ता हूँ। जेसक टेक्नोलॉजी जैसे कि बांखा टेक्नोलॉजी आबुति खेनो बढ़ती जा रही है सिने वैसे हामिया भी हमारी डिस्ट्रैक्शन बांखा जो है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सिनि हमारा बिसिं फोकस पढ़ाई पे परिथानि कम होता सोशल है मीडिया और सोशल मीडिया फासिं पे ज़्यादा होता है। बखा तो बांखा मेरा आंनि आपसे ये उंगुई सवाल है निनि कि थानि सोंमुं हम पढ़ाई पे जों कैसे बाहायके परिथानि फोकस करें खावारनाय और सोशल ताई मीडिया पे कम सोशल करें, क्योंकि मीडिया बाय आपके टाइम पे चालै इतनी ज़्यादा तंनाय डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती। हामबाय आदित्य बरम गोनां मन्त्रि बख्रक ताई कैसा सोंमुं फाइका कामाक्षी रायनि फासिंति सोंमुं खा किरिमानो तुयै बिनि सोंमुं फाइका गोबां मानि फासिंति रिपाब्लिक टीवीनि कामाक्षी प्लिज निनि सोंमुंनो सोंहरदि खा काहामिया फारो जतननो आं कामाक्षी राय रेमचिओ परिओ दिल्लीनि आनि सोंमुं निनि थानि बबतै लामा रक्तं आम जगजाग मानि जरावो ताई आम जग फुरुओ किरिकर अंगै तंफुरु बाहायके साकनो चापनाय ताई बाहायके ओभारकाम खायनाय हामबाय कामाक्षी बरम गोनां मन्त्रि बख्रक अ सोंमुंनि जी टीवी बाय सायै नाहार जागमानि मन्दन मित्तल सोंबाय अनलाइन तुई गोरोंजाक मन्दन नोंनिनि सोंमुंनो सोंदि खुलुमका मन्त्रि बख्रक आं मन्दल मित्तल डीपीएस बेंगालुरुनि साउथनि सावै दङ आं ननो कायसा सोंना मुसुंग अनलाइन बिसिं तुई परिथानि गोबां मा लाम केबें नुकजागो जेतिखे अनलाइन गेम आखरक आबुनि बाहाय याकाकनाय हामबाय मन्दन मोजां मन्त्रि बख्रक दिपेश आदिताब कामाक्षी ताई मन्दन आमजुमुं केबें मुं सकफाय मरक बाय बाहाय कातिनाय आबुनि बागै निनि लाम फुनुक मुं नाय बरम गोनां मन्त्रि बख्रक Jotoni sekangkai abono klajan angnai neng smart da gadget da smart why shaushika matongo neng nini slaibo kebang gadget no sa smart maniu tai sayang mani aprun cenggo neng poito klaide kaitor nono belai ka kotor phan rekha neng smart gadget nini slai smart ngi manya nini jesik smartness kebang nai asik no gadget soi samungo thepajak nai abo to kaisa manuise nini samung kodot dum samung tubo abo simisi kokle engka ang poito klai tumo ngi mano neng abon yakni yogi mannai tai kaisa hani bagai belai no wanani kok ano kai baksa sao bharoto average দাম দক বড়ক স্ক্রিনও তঙ্গো দাম দক রমই যে বড়ক আপনো বানিয়াখলে আবরং বাকি তো তংথং কক जेफ्रो मोबाइल नाई तंगलाय अंकाय टॉक टाइम म साजागो आफ्रो एवरेज 20 मिनिट से फियाबा जेफ्रो निसिमी स्क्रीन ते रील तामंग मकलायबो वाइसा चेंग काबन हजे अंखर दे फाय ताम हमन कोकाबो साया नरक नरक कुनो रील नाया दा नाया ना
Engka tam lasina to kok tongsa ongkori faidi naidi chini creative IO tai chini creativity ni chukmung tumung average Hindustano soi dam dok abo screen thangka abo belai wan amar kotor kok kaisa daltoi gadget jungno seleng khlayo जों बिनि सेलेङै थाङै दङै मानिया काइटर जोंनो साकनि फान दंनानै कक मुंरिखा ताई आबुनि बागैनो जों सिचावै दंना नांनाय ताङै जों बिनि सेलेंदाङै मा दं नों नरक नुखना नरक जेफ्रोबा नुखना आनि यागो कोनो फोन टोन मोबाइल लक्रै Tangi ang awon yang kati uitong ang pia aktif le belanya pia ba ang bin bagi somikaria o jorani phatrang thanya tai abuni bagino borro anunugo balai kaham meeting itong pia vibration naikang vibration kan kari unayo जों wansugo जों jotono sai tokna nangnai जों o gadget ni seleng ngani yokna nangnai ang khorsa susuk borok ani gerung tong sungna nangnai tumo tamo arni je ani snangkuk ma samung asuk jorana ang muthak jagi tongnai ang technology no tui samung thepanai phiaba जों ang aboni je nangkuk mani tai chukmung no ani nangmasuk wan sukunya di neng online no dosa snamna ni kaijano naika nahi tongka bobo manuyaro thepana nang rina nang sapula nang bahi khlainya ni nglak bla abon bagai to dosa snami tusana nang nai bla tai aboni bagai no Gadget je samung sumane bonono bos khlairi ya samung bonini bising chukmung no se tabunor nugiman khna agi sikang ni joraw chrai rok belai kaham khlai pahara khlai ribo belai aram khai saw ang nukha o je barot ni chari rok phatar hau thanga kai buihani borok belai malang sabayo obo bahai kya ase ke khlaiman borok le mas mania nung ba abro nugui truk truk romi mangkhana जोंनो pahara hna sarai जों rutung nanglai tabu abro rutugui nanglai जों tabu chini chukmung no saimanka जों chini chukmung no gema jagyawi no जों abro sikang tlangnani oboro जों situtui जों abro saktana nangnai yakai truk 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 khlai abo pai thangnai chini saitum tongna nangnai जों sak bai thangno choplai akai test khlai tongna nangnai mada man maya yakai abo to artificial ngiya busuk mannai baneng nang kur khaisa nanglak nang abro thangai khlaike no abo phat phat thangkan hasakan joto manino saiman thanai google ni slide nang ba extra phasing thangpai khengka nang tumaram kesai tongkhani ni creativity pai thanai ta abon abagnya ani koimung abon tongnai nang tai keisa chini oro kulum kesakati tongnani chini je kesam barat ni sastro sajak mani aro okbuka tongnani sirsiti ning loi tongo যখন নং তুমা আমা হাইবা তখন নং ফাস্টিং তং দে চিনি হাও আমা হাইদাই tong thani raija tongo tauk to jora slaijaka angnor no sanani musungo nung hatio salsasuk eba khaba salsao soti kaisuk nung technology ni fasting khlai
asek damromoi ang aro thas thangya norok nukhna baksa nukhunga bahi tongo nogo kotor ma ekdom wana mung phai tongo joto samung butang ekdom dofra kafrang ma tonglayo abo ya abo hai ngi tonglayo lokhai TV o bo ri thuklu bitono TV nai manglak madhyamik nang nai 12 nang nai tung asek go sisa kahnai se TV se kholobiro phiaba aba haiklai nang khlai jaman hap hatio salsa ang digital fasting tongnai no digital device yak seriya jago abai jeng khariman mane abono wan sugoi nai somoi nai di truk nang abone jorano banchiru mannai ama haiklai no sung nukha nukhungo sung jikon nungui thanglai kya tai nukhungbo o digital hayungo ksawi tongkha kaisa nukhungo buma busa bufa joto no tongo phiaba kaisa nogo tongni borok khorkse whatsapp khlailai ang no kong sai tongo buma bo bufano whatsapp khlayo nor nukhana thansa tonglayo achulai phiaba jotona mobile nailai achugoi ayang na sigi yang na sia mobile simina aptu jong tongna bla ano sade nukhung baki solinai sekango to bus by train by thangka borok kok salayo tabukhai connectivity mela khangkai hayung ni joto sangbin sago simsi borok kare hayung bathak jak sana o je bemar o bemar no jeng nani nangnai jeng tumung o bemari bai sini kangkai jeng bemari ni yang ni kati wi tongmanai tai aboni bagni nani koimung nogobo norok tam kaisa area snamui jaman nukhung thigar thangi mano kaisa area naidi saidi a area o kono technology no technology zone aro technology masma habia mobile ara habna kai kum jaga seklang mathana ara kaham ka asuknai kok salainai no technology zone nok bisingo no kaisa kuna khaksak khnamre kaisa mutai nok tongma hai khelaye ama hai ke snamde o rumo thanangka mobile or ma beranai nung naidi truk nungbo nini langma ni tongthomung manana tongthong mang ka nung aboni hamyana bo saiman chenai belai hambai धन्यवाद